आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर हौजिक ओइरिबा कोविड-19 की फिबम हकथेंगना येंगसिनबा केंद्र की एक्सपर्ट टीम अमा ngasi राज्य थुंगलरगनी मणिपुर ngarang फाउबदा कोविड-19 की सैंपल लाख मरी हेन टेस्ट तोबदा पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग कुलुमदोय चामरी सुरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ngasi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कुथांगदा एमपी सिंगी मल्टी स्टोरी फ्लैट सिंग संगारगनी अमसुंग लेबाग असिदा कोविड-19 नाबा फबगी चांग हानदगी हेनगलक्तुना सादा मरफुद्रा हुमदोय दशमिक तरुक मापन यौरे लेबाग असिना मालेमगी लाइचत ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमत ओइना लांथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सक खंगनरबा मियोय कयानसु लांथेंग असिदा पाइपांगनबगीदमक आकाशवाणी इम्फाल की ई-पाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिंगमंगना अराइबा थवुंग अहुम फेस मास्क उप्पा अमग फुट तरुक लामनना लैनबा माइ मिट अमदि खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरु तनाना थमनबा अपील तौरी फिल्म मदि थिएटर की सीनियर आर्टिस्ट आरके सना जाउबना मियामदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba अपील तौरदुना हाय इरैचा पुम्नमकी नफमदा नोलुकना खुरुमजरी हौजिक मालेमदा लैरिबा मियोय पुम्नमकता कोविड-19 की लाइचतना असिबगी खयाता योसननबगी लांदारकली हौजिकमकी ओइना मसिबु ngaktoknanaba वैक्सीन लैत्रि मरम मदुना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अमदी मणिपुर सरकार ने पीरिबा चना कांगलोन अहुमबसे अखोय पुम्नमकना लिंगजेन मानना ngakminasi अहानबदा युमदगी मपान हेक थोलुकपदा फेस मास्क नियम चुमना उप्पियो अनि सुबदा मियाम तिनब मफमदा मीमगा फिट तरुक लामना लैबियो अहुम सुबदा खुद सासी साबोन तोइना हमदोकपियो हाइरिब चना कांगलोन अहुमसे अखोय पुमनमगना ngakna चनमिनसी मसिना कोविड-19 दा लांदारकलिबा असिबगी खयाते कनमिनसी हाइना इरैचा पुमनमकी नफमदा हंगतचबग लोइनना अमुका हनु खुरुमजरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ मणिपुर हौजिक ओइरिबा कोविड-19 की फिबम हकथेंगना येंगसिनबा केंद्र की एक्सपर्ट टीम अमा ngasi राज्य थुंगलरगनी टीम अदु डीजी हाइसेस की एडिशनल डीजी डॉक्टर एल स्वस्ति चरण लुचिंगनी टीम अदुना इराय निमित फाउबा लैदुना लाइचेटसी की फिबम येंगसिनगनी अमसुंग मदुगी रिपोर्ट अमा सरकार दा पिखतकनी टीम अदुना रिम्स जेनिम्स अमसुंग हेल्थ सर्विसेस की ऑफिशियल सिंग उनदुना लाइचेटसी की मतंग लखोलिबा थबक सिंग अमसुंग हौजिक ओइरिबा फिबम की मतंग दा खनगनी हाइरे मणिपुर ngarang फाउबदा कोविड-19 की सैंपल लाख मरी सामरी तरामाथोई टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइबा अपुनबल मसिंग लिसिंग कुलहुमदोय चामरी सुरे हौकिबा पुंग कुनमरी दा सिक्योरिटी फोर्स की हुमुद्रा तरुक अमसुंग लिलोंग मदी वांजिंग तेंथा विधानसभा केंद्र की टारगेटेड टेस्टिंग की कुलहुमदोय याउना पुन्नमी चहुम मरफुनितोय पॉजिटिव ओइरकी मपानदगी नोंथक अमसुंग गाड़ी लंबीदा चंगलकपा मियोय लाख मरी लिसिंग हुमफुहुमदोय चंगा मरफुद्रा तरुक तोंगान मफमसिंग स्क्रीनिंग तौखरे अपुन पॉजिटिव केस असिगी मनुंगदा नाबा फकिबा मसिंग लिसिंग कुन तरानिपान यौरे नाबा फबगी चांगसादा मरफु मंगा दशमिक मंगा मरीद लैरी ngarang मी सनी मंगा नाबा फदुना डिचार्ज तौकी एक्टिव केस लिसिंग अहुम चामनी फुतरुक लैरी लाइचत अस्ता सिबा मिगे मसिंग सनी कुंट्रा तरुक यौरे बिष्णुपुर जिला खक्तगी ओइना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग अमा कुंट्रा हुमदोय सुरे मसिगी मनुंगदा लोकल ट्रांसमिशन चनिपान कुनिथोइनी मी चनिपान मरफुद्रा मापन नाबा फकिबदगी एक्टिव केस सामा तरा तरेट लैरी जिला अस्ता सिगिबा मसिंगना तरा तरुक सुरे बिष्णुपुर जिला की सीएमओ न थोप चिरो लमना हाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओइनाम की स्टाफ अमा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदगी हेल्थ सेंटर असि थासिगी कुंतरेट फाबु थिंगलगनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कुंबीसु ओपीडी खक्तमक सलाइरी मरगसिदा राज्य की तोंगान जिला सिंह कोविड-19 लाइचतगी मियामबु ngaktoknaba amasung laina asigi maramda मियामबु भाब ताहनबा जन आंदोलन की खोंजंग लेप्तना चथरी असम कोविड-19 दगी नाबा फरकपगी चांग सादा मरफुद्रा निपान दशमिक सिनो मंगा यौरे एक्टिव केस की चांगना सादा अमा दशमिक मरी निपान द लैरी सिबगी चांगना सिनो दशमिक मरी तरुक ओइरी ngarang apunba sample lising mapan chamapan mरफुद्रा मरी टेस्ट तौबदा मियोय मरफु तरुक कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगकी नागालैंड कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग तरा चात्रेट हुमबुद्रा तरेट सुरे मियोय लिसिंग मापन चनी अहुम नाबा फदुना डिचार्ज तौखरे एक्टिव केस लिसिंग अमा चामरी तरुक लैरी ngarang miyoy cham ahum nongna positive thengaki
मेघालय दा हौजिक फावबो कोविड-19 दगी नाबा फबा मसिंग लिसिंग तरा सहूम कुंट्रा मंगा यौरे राज्य दुदा हौजिक एक्टिव केस अनिपान मरफुद्रा मरी लेरी ngarang mi humbudra nongna positive oiraki aduga mafudra mapan naba phaduna discharge tawki Assam da Boreal People's Front BPF ki makok thongba luching ani hanagi MP Biswajit Daimari amasung MLA Emmanuel Mosahari ngarang BJP da yaukre handakta Rajya Sabha MP pham thadoki ba Biswajit Daimari Boreal People's Party ki Executive President aduga Sri Mosahari na dol asigi General Secretary ni makoina BJP da yaurokpagi Guwahati da pangtokpa thauram aduda Mukhyamantri Sarbananda Sonowal, Rajyagi BJP President Rajiv Kumar Das amasung National General Secretary Dilip Saikia yauki Sri Sonowal na hai makoina yaurokpa asina Rajya duda BJP da kana halagani BPF asi Assam da sarkar pairiba BJP ga sungsinaba dolni amasung North East Democratic Alliance NEDA gi member ni adumoinamak mathang thada pangthokadawriba Bodoland Territorial Council gi mikhalda dol ani asi lamba thengnari Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal Dagini Pradhanmantri Narendra Modi nangasi video conferencing ki khuthangda MP Singh multi-story flat sing sangaragani thoramaduna Lok Sabha Adyaksha Om Birla su yawgani flat sing adu Nai Delhi gi Dr. BD Mark ta sabani sahi marfu helaba banglo nipan thugairaga flat humbudra taruk sanaba mafam adu nongna semgatpani Akaswani gi paumina hai Flesing adugi kaithoki ba senpham dagi sada tra mari rom hanthana saba loishin kibani amasung COVID-19 laichat lerabasu matam hendoktana saba ngamkibani Flesing adu sabada green building initiative kaya yahon ki madugi manungda fly h amasung yumkai saba madi thugaibagi phata haudina semba check thermal insulation gi damak sarukani hena langba thongna amasung energy link na sizinana ba LED gi light fitting amasung occupancy based sensor yauri mayam na sahandana ba BRB system yawba air conditioner ising ling na sizinana ba ichel taphana ba pambai sing nong ising yok na thamna ba system amasung rooftop solar plant yauri Pradhanmantri Narendra Modi na ngarang nongmaijing nimita Uttar Pradesh ki Mirzapur amasung Sonbhadra jila da rural water project kayamarum sana ba video conferencing ki khuthang da jatra hunkre Lupa koti lising manga samga hena sangadaba project sing asigi manungda Mirzapur gi water treatment plant mapan amasung Sonbhadra jila gi project taramari yauri Pradhanmantri na hai thangnaba ising gi project sing asina Mirzapur amasung Sonbhadra jila gi miyam da afaba thangnaba ising pibada natana laina kayamarum muthatpadasu mateng oiragani Resource mayam ama leirabasu Bindyachal natraga Bundelkhand lamdam asi awatpana pik thanba lamdam ama oire haina Pradhanmantri na nungaitaba phongdokhi mangna hai Ning tamlaba matungdagi lamdamasi sahi lisang singna thawoi biduna lakpadagi lamdamasi gi mi kaya atai mafamda mayum hongnakre project sing asi tha kun marigi manungda loisinaba pandam thamli Pradhanmantri na hai masa maromdom lepsabungama Bharat abisi masa maromdom lepsabungamba khungang singdagi oiraktaga nabadani Bharat nauna mi lising nifu manga chani mapan COVID-19 positive oirakpadagi apunba positive case lakh marfudra lising marfudra manga chani pantaret shure Haksel Mantraloy na hai haukiba pungkun marida mi changa ama sikibadagi laina asna siba masing lakh ama lising kuntra humdoi sani kuntaret sure naba pagalakpugi changdi hanadagi hengalaktuna sada marfudra humdoi dasmik taruk mapan yaure ngarang midang weram phawbada naunami lising nipu humdoi samri marfudra humdoi naba pharakpadagi punna naba phakiba masing lakh marfu manga lising kunmathoi chatruk taratare yaure hauzik active case lakh mari lising nipu samapan humpuni thoi leiri hauzik rajya amasung union territory kun tarukta active case ki masing lising kun gi makhada leiri ICMR na hai ngarang numaijing nimit phawbada COVID-19 gi sample test tawkiba masing koti tara humdoi lakh tara tare lising kuntra humdoi samak kuntra mari shure Loshilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa foot taruk lamna leiba khutcha amadi maimit taru tanana thamnaba haiba achamba thong ahumasi ngangna chatpinaba amhona ningthingjari aroibada maroiba paw amukhana Manipur da hauzik oiriba COVID-19 gi fibam hakthengna yengsinaba kendra gi expert team ama ngasi rajya che thunglaragani Manipur da ngarang phawbada COVID-19 gi sample lakh mari hena test tawbada positive oiba apunba masing lising kulhum doi chamri sure Pradhanmantri Narendra Modi na ngasi video conferencing ki kuthangda MP Singh multi-story flat sing sangaragani amasung lebagsta COVID-19 na naba pabagi chang hanadagi hengalaktuna sada marfudra humdoi dasmik taruk mapan yauri pauloi jare